But anyway, punta lang tani ang maning kaya katamong tutuking topic. Hindi naman masyado yung makawindang. Makawindang yawling, siyempre, ita mo, kapwa tayo Pilipino ini, may sintang yabi, keng aliwang bansa. Just because, bisayang manintunan para keng kinabukasan ning kayang pamilya. Albentaya po ini. Lang patad ing tulo ning luwanang nanang Maria Lisa Santos kabang kakaulan ing letrato ning kayang anak ay Mary Grace. Imayang magmalun pauli ning trahedya king biening kayang anak a domestic helper king Aman Jordan. Mayang uyabye iti king karumaldumal a paralan. Kwento ng Imang Maria, October 11 inyang iyawus dering kayabe na obrang Mary Grace na mawawalaya iti. Ado si inyang i-report dekeng Overseas Workers Welfare Administration o OWA at A14 inyang kumpirmahaning ahensya na alane pingbie ing kayang anak. Ing sangkana niti, ing petere kay batdeng ni Ray. Ang abeng sunod-sunod ng pingawas na ning OWA ka na ako. Papuntanda ako po king OWA. Kinabukasan po mita na kina naman po king OWA. Karin po sinabi ra ka na ako, the cause of death. Ang initial report po na may raping na ako. Sabi ko po, kitang administrator ni OWA, Sir, ala po nga tiyan na report kaya kami. Sinabi na po, may kaya kaya saksakin na ako. Kaya sabihan po ng administrator, ng director, sabi na po kaya na, iya pala aware ma'am, yung cause of death na Mary Grace. Eh na ako po binumlad ka dito. Bulik mo nga report karela. Single mother yay Mary Grace at tubong San Roque Makabebe. Meki pangatulong ya aliwang bansa, ban kanita biyayan ding adwa ng anak at paulo ing kayang pangane na ating congenital heart disease. Anyapin po at yung yakarining anak ko para kayong pa mag-aral na rin anak ko na. Ang popa po kayong pa may paulo na rin anak ko na. Intutong na po nini maka-schedule yung ma-operate na po ko. Pero ako huling alayin man. Alayang pisayin nga ng anak. Panayane po imana. Ngeni po yan. Gatangday mana bangkeyo. Kaya kamasakit ka no para king imana kamaten anak, lakwas nung biktima yang krimen. Masakit po para ka na akong inda. Sa nining kamatayan na ng anak ko. Masakit. Kabang imagine ang kuno makanano yung magilaban ng anak ko. Yan taong ginawa kaya nito. Masakit po kay kami. Masakit ka na ako lalong na uling inda na ako. Every time na, aisip kaya na ako la kung magagawa nung itatangis. Pepa Balwanda nala naman kano di Imang Maria na merakap na yung sospek king pangamate at pangarape ng Mary Grace. Menor di edad siya kano iti at daywan niya mo naman king bansang Jordan. Pero po sa patita nung kailangan mabite ang makatapulo. Pasapat para bayaran ng gewa na kaya na ako. Sinabira po ka na ako nitang Pinay. Kaya na karinig na ako kit ng kenong naning maging parusa. No? Sinabi na po bite. Pero manayala pa po ka nung adwang banwa para mabite. Since minor, po yung ginawa. Pero takma na nga hanggang parusa. Kelly Jordan. Samantala, may nga kuno man ni Department of Migrant Workers Acting Secretary Hans Kakdak at yung Overseas Workers Welfare Administrator Arnel Ignacio, aero paborending pamilya ng Mary Grace. Nangako kami sa pamilya ni Grace, sa nanay at sa anak, na justisya ang ibibigay natin sa pagkasawi ni Grace. Justisya para kay Grace at sa kanyang pamilya. At sa ngayon, meron tayong abogado na nakatutok sa kaso, katuwang ang prosecutor ng Jordan, kung saan tinatapos niya lang yung kanyang investigasyon at inaasahan natin na endorso na yung resulta ng investigasyon sa korte sa Jordan at lilitisin na yung akusado at ayon sa ulat umamin yung akusado, kaya inaasahan talaga natin makakamit natin ang hustisya, di magtatagal magkakaroon ng hatol ng korte. Lagi naman ang OWA nakaantabay magmula pa lang sa simula ng kaso na to, wala naman tayong tinatanggihan na tulungan. So tungkol sa kanyang mga anak,
Kaya hanapin natin kung ano pa matutulong natin sa kanya. Malamang mabibigyan natin ito ng scholarship at hindi naman dito nang tatapos ang role ng OWA pagdating sa pagtulong. So makakaasa kayo na kung ano pa yung maitutulong natin, ibibigay natin. O yan na naman yung makalungkot at makawinda nga balita. Siyempre, dimdam tayo itangindanan kasakit yung panandamana siguro niya pinasabi na itang agyang pang makatapulo de ibitay na napayala ko itang panandamana ningindan at niya palang anak masakit ini nga binmira siya ka rin. Yung kaya katamong pisasabihan na ini, actually, adwang bagay yung lulub kayang isip ko Kapilan la kaya ruguren Pilipino, milako kayang sitwasyon ng nuka rin. Mika choice la talaga, mika option lang, keti la magobra. Uli nga tin lang, akita obrang masalese keti na in karelang sweldo maging sapat para adi nandong masanting nga kinabukasan din anak da. Kaya ini, metong yang, ini talaga, bisa katali, in state policy, ang popang in gagawa na ng gobyerno, pwedeng may questionan Ale, what is your take on this? Ako mamakakit po itang kakulungan. Itang talagang alata mo nga kit na promising na obra na talagang you will move up in the world Ako po yung asawa ko, produkto yan ng metong OFW mo rin home She grew up in that na itang may kilalay tatang mo, ampong kumbaga di tak kayo mo time together. So sana akita mo itang time na aline maging primary option para karing Pilipino in pa mag-abroad. Itang pa mag-export tamo kaya katamong talent. Keng karengaliwang bansa, which karakal tamo dapat talent, may ngayari langan, halo. Dakal tamo kaya may ngayari karing mga sa tingay eskwela. Pero, muntala mo keng ngaliwang bansa for other countries to benefit from that talent and that education na kinaita mo kini. We grew here. Nabalo tamo po itang work ethic adala tamo king overseas. Nabalo ta naman metong tamo karing peka masanting produktong padala overseas when it comes to work ethic karing kekatamo citizens. Yeah. Ining labor policy in Central Luzon kaduaya pa mo rin ba karing penakamatas dealing remittance? Kareng panakin tanda rin OFW kasi a few years back, number 2 tamo, mumuna yung Calabar Zone kareng keng matas daily remittance. Kasi yung kaya katamong ekonomiya in Pilipinas, metong niya kareng, kumbaga, yung kaya katamong GNP, maragulyang party itang remittance na rin OFWs Naning kai, anang ka, kasakit keng pakiramdam itang, bakit ining sakripisyo da rin dening OFW sa rin yang maragula bala mo maragula ambag keng katamong ekonomiya samantalang kalupa napin yung sinabi mo dapat itang GDP tamo nung nuka rin keni sana ing meging ambag darem Pilipino ing ekonomiya tamo pesik na nga niya keni sana pasiknangan imburi ko sabihan malam sobra na itang sobra na kasi dekada na may gumpisa kita nga manwan mo niyang minunang panahon aga na ka rendara ko mo naman may mag-abroad brain drain house da kanita pero later on talagang in brain drain na miyelilan yan talagang bala mo metong yang official state policy in export of Philippine labor bisa katali bala mo makanya niya ika pao na nung kaya mo kaya anong take mo kaya pisasabihan tamo
Reng kalupad ng malukata mong kamalin, lalo na ng pakiintindihan din karela sitwasyon at kita lang maging option tayong makola. Kasi gatang pamitalamita aming ima, gatang kukwento na kaya kami, single mami nining panaligaan ng suporta ka rin ng anak na. Ita pa mong sitwasyon kalupa ng sasabihan nyo, base gatang prinsipyo, so ba't mamakola ta kini karelang bansa na anuaring opportunity. Kaya tapa mong probinsya, anong pwede dang maging obra. Makipag-obra ka, talapag-obra ka, magkano minimum wage kayo. Katang kabilyana natin yung congenital heart disease. Harapan niya kanong kahit ining niyang ubi Baka nano kaya pauli nga na ako. Totoo yan. Lalo na kaya ti Pilipinas, Diyos ko. Baka nano mong, ay, kamala-kamaling pahulong. Potang main bill mo, itang, bala mo, itang, kaibat mong may salese, anti mo, deng may opera, deng may nga sakit. Kawuli da bala mo. Utang na mo yung kahit itang Ulida naman itang stress. Uling kaya tang bill na karelang binayad nung inutang dalari at may misali lang. Makalunos-lunos, alata mong tabalo, katsura ng kaya katamong itang kaya katamong sistema, karas keng kalusugan, keng health, mababayang pagpapahalaga keng health. Pero there is a second thing that we need to discuss. Kening milyari kang kaya katamong kapatad, nano niya kasi lagyo. Mary Grace. Ing milyari kang Mary Grace, bala mo, universal yeni, itang violence against women, ining rape, metong niya karem bagay na malilyari pamurin karem kababaihan in this day and age, everywhere. Emo Jordan, emo Ketty, everywhere else, kenya to malilyari. All because, bakit? Nano impaglalawed da kareng kababaihan. King Jordan, king lipunan da, at inong equality deng lalaki at babae, king kabaluan mo, Felix. King kabaluan ko, ma'am, iikit ka kapag-obra ko lang naman diyang Jordanians kanita. It may be just a bumper sticker. When I meant by that, ma'am, na sasabihan da. Pero in practice, nanuwari talaga yung malilyari. King guys. Kasi sabi mo naman it's easy to say that na, we are equal, women-friendly nung nanuman. Pero nanuya talaga itang, baka nanumay yung papalto ita. So it may be just a bumper sticker. Oo, because ing balo ko, very patriarchal ya pa mo rin yung kultura, very feudal. So, kalupa keti, sabihan mo na, dakal na karapatan din kababaihan, pero nung pakasoryan talagang ing relasyon pa mo rin, patriarchal ya, at second-class citizen la pa mo rin din kababaihan. So, King Jordan, it's the same thing. Karening aliwang bansa, nung karin, ing touring lalo na nung domestic worker, lalo na nung foreigner, kalupa na mong Mary Grace, karin King Jordan, mo second-class citizens siguro. Well, they are not really citizens, right? Because they're exported labor from the Philippines. Bala mo itang mababalang klase. And they're considered property. Itang relasyon na ito, when you consider a person, a human being, your property, you can do anything with her, right? Makanya. Karinya manibataning ing rape Ing rape, kasi kapanwalan ko, it's not about sex. It's about power. Itang, itang anak ay anak kaya itang may rape. 16 years old. Nano ing atin, keng karelang relasyon, para agawa na ita, keng meto nga mas matuaya kay Mary Grace diba? Or makanano yung mi paragul. How was he brought up na at 16, isipan na ita na? Yeah. Ako, I used to work with the Rape Crisis Center established by Sister Mary Jan Manansan. Malambat na in the 80s. Medyo matuwa na ako. So, kami, we attended a lot of seminars, and then I became an education coordinator for the Women's Crisis Center. Ating metong kung abalo kareng eksperto at kareng dakal may sulat libro kaugnay na ning rape
talagang sabi dapin in the animal kingdom, there is no such thing as rape. Rape happens only between and among human beings. Na nung lawen mo, why? Why should you treat a woman as if she were an animal or a property that you can just use and discard and then kill afterwards? Kasi ita manibata niya mo, keta ka rin, ketang paglalawe nga ita, ini mababayang klase. At ako, pwede kong gawan kaya ing buri kong gawan. And this is the reason why a lot of violence against women is happening. Baluyo, I cannot but help discuss it with you guys because daratang na naman yung November 25. November 25 is International Day Against Violence Against Women. Baluyo, there is what we call an 18th day of activism in the Philippines against violence against women, which starts on November 25 at hanggang December 10. Inipin, metong yakaretang buriming ipawaga ka rin tao na kalupa na mo naman keng itang pisabienta before, itang soji. Sa Soji Bill. Karin niya, extension niya ito makanya niya pamuri ng nature na nung etala i-treat as equals, makanya ning gawan. Kasi against their will dapat kasi ating consent. Pero nung ating consent, it's not rape, di ba? Pero nung alang consent, anti mo, when a woman says no, that means no. That means no. Di ba? Unengali, ating kasing, I don't know, there is a notion and it has something to do with our culture na atin tamo pang kantang makanyan when a woman says no, she really means yes Makanta, atin kayong kultura tamo, kaya mo yan kunyari, abisa, pero bisaya. Makanita yung paglalawid na kariyang babae Ne? And I think something is wrong with that. When a person says no, she means no. Dapat makanita yan.